ngo-December senze isimemezelo sokuthi siyakumisa konke ukuqasha noku-advertise kwemisebenzi ngenxa yokuthi sifuna ukuthutha kwi-system endala yokuqasha leyo bekugcwaliswa ama-forms ngesandla lokuthi analog sibuyele kwi-system entsha ehlanganisa yonke into. Igama le-system yethu ibizwa ngo-Oracle and izoxazulula iy'nkinga ey'ningi. Okokuqala nje izosilekelela ukuthi dile kahle nalento yokuthi abantu bathi imisebenzi yakamasipala iyadayisa nalabantu abenza i-fraud baqola abantu. Izosiza ukuthi ihlanganise wonke ama-systems ukuthi abe digital. Njengomasipala sifuna ukusuka vele ekutheni sibe itheku eli-digital eli-embrace iy'khathi zamanje. Lokho kuzosilekelela kakhulu-ke kwezemisebenzi. I-system yethu-ke kade sithola ama-presentations la from ama-experts inama-aspects amabili. Yokuqala ile ye-recruitment and onboarding, yesibili ka-pay yokukhokhelwa kwabasebenzi. Omabili kama-systems siwabonile kumanje abasebenzi bayaqeqeshwa ukuze bakwazi ukuthi bawasebenzise kahle.